Ashmore jumpa kartu coki-coki Indonesia. Semalam Ashmore sudah ambok coki-coki Indonesia season kedua. Hari ni pula Ashmore akan ambok coki-coki season pertama pula. Jika awak suka Boboiboy, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kartu hologram kita letak dekat belakang. Dan pertama sekali kita dapat Ochobot, Boboiboy Taufan, Boboiboy Blaze, Boboiboy Gempa, Boboiboy Duri, Boboiboy Solar, Ochobot, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Ice, Panglima Pai Api, Koputeri, Sinabot, Getakagama, Kimbalakong, Hangkasa, Basmawai, Satrianta, Kristabot, Getaka Beliung, Getaka Gama, Getaka Voltra, Getaka Balak, Getaka Kristal, Mas Mawais, Panglima Boboiboy Fusion, Panglima Pai Api, Kelkatua, Maharaja Ramos, Boboiboy Supra, Koputeri Mawais, Boboiboy Beliung, Maripos, Boboiboy Taufan, Boboiboy Gempa, Boboiboy Duri, General Cikala, General Kaumba, General Sibella, Fenda Gopal, Boboiboy, Boboiboy Halilintar, Ying, General Muskida, Yahya, Tok Kasa, Feng, Tuan Guru Garhum, Burangkas Acik, Boboiboy Gempa, Burangkas Angah, Kuali, Burangkas Along, Gopal, Makeup Probe. Kita ada Muskida, Adudu, Lampu Bot, Boboiboy Beliung, Maharaja Ramos, Boboiboy Angin, Boboiboy Daun, Boboiboy Api. Dan cakep banget SR Boboiboy Beliung guys. Komen dah Ashmore akan ambok yang seterusnya pula.